من امام فریزواندین کمالدینویچ شهروند جمهوری تاجیکستان. من اولین به شهر روسیه سفر کردم. با اونجا 2 ماه بیکار و گرسنه و تشنه در یک واگن 15 نفر خواب میکردیم. خیلی عذاب‌های سخت کشیدیم. خلاصه با برادرم تماس شدم، گفتم که اینجا کار نیست، من به تاجیکستان میام. برادرم مرا گفت که در تاجیکستان کاری نیست. گفت من رفیق دارم در ترکیه، گفت من به اونجا روان میکنم. خلاصه اومدم که یک تلفن داشتم، تلفن ما فروختم، باز یک برادر یک قرض گرفتم نیمی پوله، به شهر ترکیه آمدم. به شهر ترکیه آمدم که دیدم حیات، دیدم که دموکراسی را، دیدم نفس آزاد، دیدم کارهای خوب، کارهای بهترین همه طرفه. خلاصه 6 ماه کار کردم، استا شدم، استای نامبراری. برادرم را به تکلیف من به شهر استانبول ترکیه آمد. دیدم که خیلی آزاد است. در تاجیکستان خودم که میگشتم پلیسا میخوابیدن، غم میدادن. در این شهر ترکیه، در شهر استانبول که هستم، حتی یک مرتبه هم مرا نخوابیدن پلیسا، نپرسیدن که تو از کجا هستی. آمدم در یک نانبای خانه برابر کار کردیم 1 ماه. بعد برادرم قرار برآورد که برادر سیفالدینم رو فریاد کنیم. خلاصه که دیدم خیلی که کارهای خوب، خیلی که بهترین همه طرفه، برادر سیفالدینم رو به شهر استانبول فریاد کردم. میدونستیم که میای یک جا کار میکردیم، الحمدلله کار کردیم، یک صاحب چی شدیم. بعد برادرم رو مخردین فریاد کردیم. یک جای هر سمون در یک نانبای خونه کار کردیم. مقصد اساسی من همین است که خانواده مرا، کارمندان حفظ حقوق، نمیمونند که به نزد ما بیایند. من میخواهم به وطن برگردم برای برپا کردن اویله، اما بعضی تهمت‌های هست که ما را در تعجب آورده است. حتی با بعضی دوستانم در تماس میشوم، مرا میگویند که خبر مرگ تو رو شنیدیم. من از این سخن‌های بی اساس خیلی ناراحت شدم. چند مرتبه نیز با برادرانم به کنسولگری جمهوری تاجیکستان که در شهر استانبول ترکیه قرار دارد مراجعت کردیم و در هر جایی که کار کردم عکس‌های خودم را و نوارهای خودم را به کنسولگری فرستادیم با برادرانم، اما آنها با کمک نکردند. بله، چون که برادرم قید کرد، من امام محمدین کمالدینویچ شهروند جمهوری تاجیکستان، سابق کارمند اویده میلیسای جمهوری تاجیکستان، عین حال مهاجر مهنتی در شهر استانبول ترکیه. سبب هجرتم همین است که یک کمتر قرضدار شدیم از تاجیک صادرات بانک شهر قرغون تپه. با مقصد تجارت با خرید و فروش ماشین مشغول بودیم. امر تقدیر تجارتمون آمد نکرد. با بازم این در شهر دوشنبه در نویه رودکی زمین فوندامنت‌داری نزد حولگی گرفته، در آنجا خانه استقامتی بنیاد کردم. بعدا خانه من رو کارمندان پروکراتورای نویه رودکی، کارمندان کمیته زمینی نویه رودکی خانم رو به حالت اولا برگردوندن، یعنی چپه کردن. همین سبب همین شد که به نزد برادرانم به مهاجرت مهنتی آمدم. در اینجا چند فعالیت کردم. بعدا تصمیم گرفتم که همسر خودم و فرزندانم را نزد خود دعوت کنم. بعدا
ба вайҳо маблағ фиристодем барои шиноснома, барои билети ҳавопаймо. خلاص ки билет харидорӣ карданд дар фурудгоҳи шаҳри душанбе. кормандони амнияти миллӣ оилаву фарзандонамро ва оилаи бародарамро аз он ҷо бе ягон асос бо ҳар гуна тӯҳматҳо вайҳоро баргардонданд. خلاص ки 3 сафар 2 маротиба аз фурудгоҳи шаҳри душанбе, 1 маротибаи дигар дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон бо вайҳо кормандони амнияти шаҳри исфара, хусусан роҳбараш, бо чӣ қадар суханҳои фаҳш дар он замон ҷаноби олиам дар он ҷо буд. роҳбари амният дар он ҷо мадҳуш, яъне пиён, бо ҳамсари ману ҳамсари бародарам, ҳатто думодиамонро латукуб карда, ҳамсарамро дашномҳои қабеҳ карда, бо фарзандонам раҳм накард. аз соати 9 то соати 3 шаб онҳоро бозпурсӣ карда, дар ҳамон хоне ки фарзандони ман дар берун хоб кард, дар болои ҳамон сеткаҳо бигем, чӣ қадар зулм карданд бо оилаи ману фарзандонаму оилаи бародараму. гӯё ки ягон душман бошем, аммо оилаи ману оилаи бародараму мисол худи мо гӯё ки бар аммо ватану ба миллат ягон душман бошем, ягон хоин бошем, бо ҳар баҳонаву сабабҳои номаълум. исфара сабабаш ҳамо ки ӯ як бародар ба ман тавсия дод ки вай ҷо хело арзон аст, ваяш роҳкирояш арзон аст. ба ҳамон хотир тавассути исфара қирғизистон баъдан аз он ҷо ба назди ман сафар карданӣ буданд ки мутаассифона сафаршон ин карат ҳам барор нагирифт. баъдан вайҳоро аз амният пеш карда, вайҳо пиёдаву савораву хулоса ки то хона омаданд. баъди чанд рӯз ҳамсарам чанд рӯз бемор дар хона, ба хулосае омад ки дигар умеди, пас шиносномаҳояшонро гирифтанд. роҳбари амнияти ноҳияи вахш, исмаш суҳроб, чандин карат вайҳоро бозпурсӣ мекунад. оилааму оилаи бародараму домодамонро, як бародари дигарам ҳам дар онҷо корманди собиқ милиса аст, апаву хуштоману ҳамаро хел азият мекунад. сабабашро ман ҳайронам ки барои чӣ инро барои худ раво дидааст. ман шахсан зиёда тақрибан 10 сол дар органҳои гуногун аз қабили агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар чанд вазифа фаъолият кардам то соли 2013. баъдан дар ОЕД-и шаҳри Душанбе, мисол то ҳамин омадан ман хизмат кардам. дар ҳамаи нооромиҳои кишвари азизамон сарбаландона хизмат кардам. гуноҳамро ман намедонам чӣ гуноҳ дорам. агар банк баҳона банкро кунанд, мисол ки аз банк қарз доранд, сабабан инро кунанд, бар ивази маблағ гирифтаамон ман яъне хонаи истиқоматиамонро ба гарав гузоштам. ин ҳам бошад тибқи ҳалномаи суд, мисол хонаи ба гарав гузоштаи мо дар баланси банк гузошта шудааст. айни ҳол қарздор ҳам нестем, мегӯем хато намекунем. бо
роҳбари амнияти ноҳияи вахш ман ҳамсӯҳбат мешавам. доим ваъда медиҳад ки ягон гап нест, ягон проблема нест. лекин қариб 1 сол мешавад ки ман дар ин ҷо, фарзандонам бо ман суҳбат мекунад, гирия мекунад. мисол ҳамсарам ҳамчунин. ҳатто ҳамсарам 2 рӯз пеш дар беморхонаи шаҳри Қурғонтепа, қарияи боло ба худкушӣ даст зад аз сабаби ҳамин азияти ҳамин баъзи ҳамин кормандони амният, шахсан роҳбари амнияти ноҳияи вахш ва роҳбари амнияти шаҳри Исфара. чандин бор ман телефон мекунам, дилтиӣ мекунам бо ҳамсарам. ҳамсарам ба ман мегӯяд мардак дидоро бо қиёмат. яъне ман дигар бар ин зиндагии танг, дар ин бехонагӣ, мисол хонаро банк ҳар дафъа рафта ва ёро мисол мехезонад. дар хонаи модараш меравад, 1 рӯз меистад ё ин ки 1 ҳафта меистад. вай ҳам пияндар дорад ҳамсарам. ман имом сайфиддин камолдинович, шаҳрванди Тоҷикистон, истиқоматкунандаи ноҳияи вахш, вилояти Хатлон. ман соли 2014 барои муҳоҷирати меҳнатӣ ба шаҳри Русия рафтам. баъд аз 10 моҳи корӣ ба сабаби сард будани ҳаво ва хуб набудани саломатӣ ва набудани ҷои кори хуб, ба даъвати бародарам имом Ризвониддин ба шаҳри Истанбули Туркия омадам ва дар як корхонаи нонбарорӣ машғул ба кор шудам. баъд аз 1 моҳ тасмим гирифтам ҳамсари худамро, яъне ки хостам оилаи худро ба сабаби бемориаш ба назди худ даъват кунам. 6 октябр 2015 кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе онҳоро бе ягон асос аз сафарашон баргардонданд. баъд аз чанд моҳ, баъд аз тафтишоти шиносномааш, ки дар шиносномааш ягон нуқс ва камбуде набуда, ҳатто аз кормандони амнияти шаҳри Душанбе, ки баъд аз соли нав барои ту рухсат аст, ин дафъа низ онро гардонданд. бори севум ба тариқи роҳи Исфара ҳамроҳи ҳамсари бародарам ва фарзандонаш ба сабаби набудани шароит ва кам харҷ шудани роҳкиро, кормандони амнияти ноҳияи Исфара онҳоро суханҳои зишт гуфта ва дар сардӣ тақрибан 3-4 соат манъ карда онҳоро боз аз сафар пас гардонданд. ман дар тааҷҷуб ҳастам ки барои чӣ кормандони ҳифзи ҳуқуқи хонаводаи моро поймол мекунанд, аммо мо худ гуноҳи худро намедонем ки чист. ҳарчанд ки ба консулгарии Тоҷикистон муроҷиат кардем ва арзу дод кардем, аммо ҳеҷ кӯмаки башардӯстонае ба мо накарданд ба ҷуз ваъдаи холӣ. сабаби намондан, сабаби барои иҷа нафиристодан, сабабе ки паспортҳои фарзандони моро гирифтиянд, то ҳол маълум нест. ҳарчанд ки ба консулгарӣ муроҷиат кардем, ҳарчанд ки арзу дод кардем, ягон паёми хатӣ ба мо ҳарчанд ки дар онҷо ариза навистем, дар консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истанбул аризаи хатӣ навистондем, 3 моҳ 4 моҳ мешавад ба мо ҷавоби хатӣ намегардонанд. инчунин бо роҳбари амният ман телефонӣ суҳбат кардам, сабтҳояш ҳаст, метавонам ки вайҳоро пешниҳод кунам. вай ҳам ваъда медиҳад ва моро метарсонад ки раиси консулгарии роҳбари амнияти моро додараш аст. шумо уҷо ягон вайам када наметонед, метавонед қатима роҳи корро ёбед. аммо ман намедонам ки барои чӣ вай чӣ мехоҳад, ман намедонам. ҳар рӯз ман бо ӯ тақрибан ҳар ҳафтае 1-2 бор бо ӯ суҳбат мекунам. ягон намефаҳмам ки чӣ мехоҳад, чӣ мақсад дорад. ин ҳами гапзаниш маълуме ки ӯ ҳами як инсони инами золими инами зулмкор аст. сабтҳош дар телефонам аст, метавонам ки пешниҳод кунам, далел шавад. аз тарафи мо, аз тарафи ягон бародари мо ягон ҷиноят шидагӣ нест. мувофиқи Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шахсе ки ҷиноят мекунад вай худаш ҷавобгар аст. мувофиқи моддаи 24 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ки
از جمهوری تاجیکستان باید در دیگر کشور زندگی کند، باز میتواند برگشته به وطن محبوبمون جمهوری تاجیکستان اونجا رفته زندگی رو دوام دهد. اما متاسفانه این بعضی ابلهان، مثال بعضی این ابلهانی که در همین امنیت هست، همینها همین بسیاری قانونها رو قانونشکنی میکنند. دادا جان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دادا جان ما تو را یاد کرده همه دادا داره، داداشان و هر نوع برما نگاه میکنه، موسیقی میشه، نگم که کی دادای ما میای، ما تو را یاد کرده موخی کی میای، ما تو کی خیلی میگرده، ما تو را یاد کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دادا جان سلامتیت و خوبه کارگاه تانسازه، همه داده دارن ما نداره، ما خوردنی نداره، همه داده میگه ما داده کیره بگه، همه داده هاشون میایه، داده های ما نمیایه، ما چی خوردنی بخوریم گشنه. وقتی که خوشتومانی من با وای جمعه رود میگوید با سهراب که چرا نمیمونی دختری من و فرزندانش نزد شوهرش رود، من زندگی خودم از بینه، من ایهوده فرزندای خودم نمیبرم که خوشتومانی من خودش چند فرزند داره، زندگی وای هم مشکل است. به همگون معلوم است عین حال در جمهوری تاجیکستان بحران اقتصادی است. وای سهراب نامروش به خوشتومانم داد، خوشتومانم نمره سهراب با من داد، من زنگ زدم گفتم اکی سهراب چرا این خیل میکنی، چی گپه همینجا، چندین بار صحبت کردیم طریق واتساپ. وای با من میگوید من از تو هم بیزار، از زنتم، از فرزندوتم، من از بولو نموندیسن، بولوش کیه میگم چیه میگم، میگه بعد میفهمی، میگم من گجو برم چیکار کنم، میگه کنسولگری رو همونجا وای میکنه و آدم میگه با کنسولگری رو یکون قانونی که همه میدوند که از جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکیه آمدن یکون ویزا یکون چی لازم نیست، شناسنامه لازم است که فرزندان من این همش پاسپورت دارن. خیلی ممکن نبود چرا کارمندان امنیت شخصا خودشون همین پاسپورت هم میدهن، اینا فرزندانم، اینا خطی زکسم، این اویلم، این فرزندی کلانی هم همشون پاسپورت دارن. واهنه دیگه نمیدونم چی میخواهد وای از ما. دائما همین در آخر که همسر من با خودکشی دست زد، وای با من زنگ زد، شروع صحبت کرد که خیلی ما گفتم که کم ترک توقعت کنین این هازی با اولاد خیلی پرابلم کیسه، هازی با قول با گفتی یک پروکرور برادر نسبتی همون سهراب دیل آغاز شدگی است، اما نامعلوم که وای چی می شود. حتی پاسپورتانشون رو تا حال ندادیان، برای چی حقوق دارن که پاسپورتای وای ها رو میگیرن، چی گناه دارن، همسری ما فرزندای ما چی گناه دارن. من وقتی که با سهراب در تلفن صحبت کردم دفعه این آخر 3-4 روز پیش، گفتم سهراب نکنین خیلی ظلم، هم اویلای من از دنیا میگذارد، چی در کارم خیلی میکنی، من نسبت تو عریضه شکایتی میکنم پرزیدنت کشور با. وای گفت راو کجایی با چی کاری میکنی بکن. حتی خوشتومان هم گفته که خوشتومان هم با وای گفت که من میرم پرزیدنت جنوب دا با شما عرضه میکنم، گفته راو کجایی که عرضه میکنی کدنگیر. از اداره وای رو پیش کرده با سخنهای قبیح از در رونده. همسر برادرم با امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با یتیموف عرضه شکایتی کرد، یکون چورای ندیدن و این چونین بر رد آزادی که آزادی میگوید خودش رو، این همسر من در جوگه مرگ است، رفته عرض و شکایت کردن، وای ها رو به نوار گرفتن از سبب اونو که با من با وای بیر جوابش رو من با وای سوال کردم که چرا پخش نکردید. این حوزه همسر من
از دنیا میگذره تو جواب میدهی. گفت با من همین خیلی نویسته روان کرد و شاهدم شده میتواند، این حال در تلفنم هست. گفت من پخش میکردم، مرا رهبر امنیت نویای بخش گفت اگر پخش کنی به جوابگاری جنایتی میکشیم که و شاهد حال است، این حال در تلفنم هست. همین خیلی جواب گردان کارمندانی رادیوی آزادی جمهوری تاجیکستان. مراجعت من به جناب عالی محترم امالی رحمان همین است که با کارمندان امنیت توصیه دهد که نسبت شهروندان، شخصا نسبت ما اینقدر ظلم ستمی که با خودشون روا دیده ایستادن، قطع کنن همین ظلم و ستم رو، با ما کمک کنن که زن و فرزند ما با نزد ما آید، ما با هم کار کرده باز با وطن محبوب و عزیزمون برگردیم. من حیرانم برای چی کارمندان امنیت نسبت شهروندان اینقدر ظلم، اینقدر ستم روا میبینید؟ آیا این قانون شکنی نیست؟ آیا این ظلم نیست؟ ما چی خیانت به وطن کردیم؟ شخصا من چی خیانت کردم؟ خدمت کردم، این رو شما میدونید، این رو همه کارمندان حفظ حقوق میدونند که من چندین سال خدمت کردم، در همه در بالا گفته گذاشتم که در همه ناآرامی ها سربلندانه خدمت کردم. به امر تقدیر امروز همین خیلی قرضدار شدیم و کارکنی اومدیم، این قدر ظلم با ما روا دیده ایستادید. از شما جناب عالی خواهش میکنیم که با این گونه شخصان، با این گونه کارمندان امنیت توصیه دهید که بس کند ظلم و ستم را. ما هم انسان هستیم، ما فرزندانم رو دوست می‌داریم. سورا با زمان رو می‌سوزاند، واتساپش ده فرزندان رو قچاق میگیره، میگه دیدی اینا با من هر خیلی سخن‌های بد میکند. این در یگون قانون در یگون جو تغییر نمی‌آید. از همین خاطر از شما خواهش میکنیم که با ما کمک کنید.